Ассаламу алейкум достор. Мына Эркебулан менен контрактка кол койдук. Эркебулан сүйлөп чыгыптыр. Бул колору, бутору, мен духовисныймын, менин духум мынандай. Мынакей, ушул жерде айта кетейин, мисалы, мага толтура Казакстандын адамдары жазат, мен чыгарбайм. Мынакей, Эркебулан ушундай, сен ушундай адам экенсиң депчи. Эркебуландын толтура нерсесин жазышат, мен айтпайм. Неге дегенде мен мужикмин. И биз хайп файтингде урушуп атабыз. Хайп лигасында полный ММА урушта бир гана ошо Эркебулан коркок, жүрөгү жок, өтө өзүнөн умный адам жасап алган. Бир гана ушу кулачкадан бергиле сураныч. Мен кулачкадан башка ММАдан урушсам, Марсель мени биринчи раундда путуму тартып койбосун деп коркуп чыкпай койду. И ошол себептен мына айтып атат, мына мен духовисный, мына духовисный адам любой правиладан чыгат. ММА болобу, греплинг болобу, любой правиладан чыгат. И анан сүйлөйт, мына мен любой нерседен чыгып атам деп. Так что, достор, 28 мартта кулачкадан күткүлө иншалла. Эркебулан ушунчалык мен кулачникмин, ана мен боксермун деп атат. Именно ошо 28 март күнү көрөбүз ким кандай экен. И кулачкада утулганы не деп шылтап атат экен. И достор, мынакей колум сынып, тырыгы дагы деле бар. Операция бол ошонун айынан бой отмена болгон. И ошону кечке мактанат. Ушинтип, андан мурдагы турнирде Эркебулан Токтар өзү бир жума калганда бойду отмена кылып койгон. Номадда Эркебулан менен урушасын деп мен Раса даярдан отмена кылган. Биз ушундай мужик адамбыз, личный сүйлөбөйбүз. Отмена кылды, значит, башка соперник бергиле деп, башка соперник менен чыкканбыз. Ошол себептен, Кудай кааласа иншалла 28 мартта кулачкадан күткүлө. Ошо Эркебуландын правиласы менен Эркебуландын весине барам дагы. Жесткий бой көрсөтөм иншалла. Силер күтүп колдоп тургула. И Эркебулан айтыпсын, мага кыргыз бауырлар жазып, кыргыздар эч качан айтып жазбайт. Кыргыздар эч качан башка жакты колдоп, башкача жазбайт. Сен эч антип ойлобо. Так что өзүң мындай бир фаршивый бир жанагындай адамды жаздырып туруп чыгара бербе. Мага деле лично Казакстандын элдери жазган, Эркебулан андай, Эркебулан мындай, мен антип чыгарбайм. Так что иншалла бойду күткүлө 28 март Ереван мощный кулачкадан бой көрөсүңөр иншалла. Bunun көт ауырып, қол ауырып шықпай қалады бұл деп қырғызша, қырғыз бауырымыз жазып отыр да, өзінің отандасы. Неге бұл Марсельде бұндай репутация, мен түсіндіре кетейін. Бір жыл бұрын біз Марсель екеуміз Наматта төбелесу керек болғанбыз. В общем, пресс-конференция болады. Сол кезде мен ашуыма тиеді, ол сөйлеп. Соны мен айтам, мен минуткаға жүрші деймін. Марсель, Эркебулан особо говорит, давайте на минутку, что думаете? Без проблем вообще сейчас здоровье. Сол кезде оның түрі бұзылып кетеді, короче. Түрі бұзылып кетеді да, бірақ айналан бәрі камера болғаннан кейін давай дейді, короче. Сөйтіп шығады, таяқ жейді. Сосын 2 күн қалған кезде қолын гипстап шықпай қояды ғой, мен травмамын деп. Любой адамда травма болуп калышы мүмкүн. 2 күн қалған кезде мен қаншама тренировка істедім, қанша салмақ қудым, 10-12 килома қудым мен сол кезде. Соның барлығы просто так кетіп қалады ғой. И бұл шықпай қоя салады. Содан кейін бұда бұндай репутация. Сосын бұл поражениесі жоқ. 15 ба победасы бар, поражениесі вообще жоқ. Бірақ төбелескен соперниктардың бәрі слабый балалармен төбелескен. Сәл опасность көрсе, жаңағы менен секіріп кеткен сияқты секіріп кетеді. Сондықтан бұл балада сондай репутация. Мен хайп файтингқа айттым, бұл секрет, бұл железно. Осы мен қойын деп атыр деген кезде, бұл секіріп кетеді деген кезде, жоқ, секірмеймін деп атыр деді. Енді хайп файтингқа айтарым. Хайп файтинг. Бұл баладан 10 мың или 5 мың доллар депозит алып алыңдар. Ертең бой біткеннен кейін қайтарып береміз. Сол өзінің ақшасынан алып. Потому что бұл шықпай қоя салады. Либо 10-15 күн қалған кезде ұстап отырыңдар бір бөлмеде. Құлақ қамасын, қолына ауыртып, бетін жырып, или там жылап қап, ондай болмас үшін ұстап отыру керек бұны. Или қырғыз елі. Мен мынандай қырғыз бірінші рет көрдім. Қырғыздар намысшыл да, айтқанын істейді олар. Мен білетін қырғыздардың бәрі сондай, мынау ғана сондай, андай ғой. Секіріп кете салады, істемей қоя салады, бойға шықпай қояды, көп сөйлейді, одан кейін аумин болып кетеді. Мынау ғана, мынаған айтыңдар. Намысың бар шығар, келістің ба, шық деп. Шық деп отырып шыққызу керек мынаны. Шықпай қалса, мына рилс сохранить етіңдер. Бойдан шықпай секіріп кететін болса,
енді білмеймін мен, гражданствосын алып қоясыңдар ма, бірдеңе істеңдер, бірдеңе қылып наказать ету керек, болмай кетті уже. Бұл әбден бар ғой уже. Ана мен хайповать етті, мына мен хайповать етті, жоқ болып кете беруді сәнге айналдырды бұл. Сондықтан бұған қарап отыру керек, достар. Ассаламу алейкум, қырғыз елім. Еркебуландың ақырғы киргизген видеосын көрдім. Өзінен башқача бір звезда адам жасап алып тұр. Еркебулан, границадан ашпай, хайпыңы қыл, личный сүйлөө. Мен лично сенің поляңа келіп отам. Сенің правилаңа келіп отам, кулачкаға. И сенің весіңді ушып отам. Сен айтқандай қылып, айтқаныңа шығып отам. И ошол себептен личный сүйлөштүн кереги жок бул жерде, хайпы менен. Сен өзүң bir тортик баласың. Гейлерге окшоп, гейлердин кийимин кийип, кыздардын кийимин кийип, акча табып жүргөн баласың. Тек койсо слишком границадан ашырып жүрүп атасың. Казак кыргыз бир тууган дейт. Мен лично Казакстандын фанаттарын сыйлайм. Мага личкама жазат. Марсель красавчик, ушундай деп. Акыркы момент сен слишком ашырып жүрүп атасың. Сен кылган нерселерди мына биз дагы кылганбыз. Биз просто сага окшоп мактанып чыкпайбыз. Мен мынайттым, анан мен мынайттым. Последнее время сен слишком ашырып жүрүп атасың. Элдин бардыгы спортсмендер мындай лох, спортсмендер сүйлөй албайт, анан мен только мен эле деп атасың. Анчалык текебер болуштун кереги жок. И анчалык адамдын үстүнөн гүлүштүн вообще кереги жок. Чыктың, каканес, уруш, сенин поляңа келип атам, кулачкадан урушуп атам, сенин весиңди урушуп атам, значит, молодец. Чык, уруш. Акчаңды кыл. Сен экөөбүз ашып барсак кичине разница акча алабыз. Сен как будто $1 миллион алып, анан менин аркаман сен акча иштеп ал деп, сен айтып айтканга укугуң жок. Сен наоборот, менин аркаман сен акча иштеп атасың. Неге дегенде, мына мен лично сага кулачкага барганым үчүн сага хайп акча берип атат. Экөөбүзгө кааласаң контрагың чыгар. Экөөбүздүн разницабыз эч ат менен төдө эмес. Духуң жетсе, ушунчалык кыйын спортсменге эмне себептен ММАдан келбей атасың? Сен башың иштейчи, тупойсуңбу? Ал жерде полный ММАдан урушуп атат. 13 карт бар, бир бойдо 13 карт бар. 12 тасы ММА, лично экөөбүз кулачкадан чыгабыз. Именно ММАнын аренасы Васимвольник болот. Именно Васимвольникте биз экөөбүз гана чыгабыз. Ошол себептен личный сүйлөштүн кереги жок. 28 март келе берсин, ошол моментте экөөбүз клетканын ичинде чечебиз. Анан кыргыздар мынтип жазды, анан антип казактар антип жазды. Казак менен кыргыз бир тууган. Сен антип сенин фанатың, анан менин кыргыздар жазды, анан казактар жазды, антип бөлүштүн кереги жок. Фанат бул жерде спорт. Спорт деген эмне? Достук. Казак, кыргыз башына иш түшкөндө биринчи кыргыздын ишине башына иш түшсө кыргыз, казак келет, казактын башына иш түшсө кыргыз келет. Ошол себептен спорт менен мындай немени алмаштырбайлы. Каканес чыгабыз, урушабыз кулачкадан. Кимди жеңебиз? Каканес. Сен күчтүү болсоң, сен күчтүүсүң, мен күчтүү болсом, мен күчтүүмүн. Чисто спорттон өзүбүздү далилдейбиз. Анан чыгып алып, сенин фанаттарың, анан менин фанаттарым, менин кыргыз эли мынтип жазып атат дештин кереги жок. Чыгасын, урушабыз, бойдун ичинде чечебиз. Последний момент интервьюларыңдан көрүп калып атам. Спортсмендин бардыгы тупой, бир гана сен акылдуусуң. Бир гана сен машина алгансың, бир гана сен телефондорду, кийимдерди сен эле кийип жүрөсүң. Сен алган машинаны Еркебулан мына биз дагы алганбыз. Бир эмес, 2 машина алганбыз. Сен алган кийимдерди, сен кылган нерселерди мына биз ам кылабыз. Антип мен эле мен деп текеберчилик болуштун кереги жок. Көрүп атабыз комментарийлериңи. Именно казак эли сага жазып атат. Жолдон өтүп кетип аткан нерселерди сүйлөгөндөрүңө комментарийлерин бир сыйра окуп ал сен. Именно сен жөнүндө сүйлөп атат. Туура эмес деп. Кичине мындай карапайым болушту үйрөн. Анчалык текеберчилик болуп, мен эле мен деп асманга учуштун кереги жок. Тоң көккө жетсе да бутуң жерде экенин унутпагын, Еркебулан. Лично бойдун ичине чыгабыз. Личный сөз сүйлөп, анан мынандай трешток, андай нерсенин кереги жок. Мен лично сен менен мындай личкадан жакшы мамиледемин. И анан качып кетет, анан мынтип кетет. Ден соолукка эч ким страховка кыла албайт. Колум сынды, значит колум сынды. Ал тема бүттү, мына 28 мартта Куда кааласа көрсөтөбүз. Иншалла казак, кыргыз бир тууган колдоп тургула. Мен лично сенин поляңа келип атам. Сенин правилаңа келип атам кулачкага. Сен кім шақырды мен правилама? Мен шақырдым ба? Марсель ММАдан емес кулачтан шығайықшы деп. Маған сен вообще керек жоқсың ғой. Мен саған керекпін ғой. Сенде бой жоқ. Бұда бой жоқ та, короче. ММАдан, грэплингтан бұған бой бермей оған. Өйткені доверие жоқ та. Бұғаншы. Бұл секіріп кете салады. Сондықтан хайп шығады да, Еркебуланмен шығасың ба кулачтан дейді. Бұл шығам дейді.
Шығам дедің ба, бердің ба, ауырды демесейші. Или қазірден атмаскыз деп отырсың ба. Мен грэплермін, анау мынау. Грэплингқа кет онда. Грэплер болсаң. И сенің весіңді ұшып отам. Міне достар, тағы оправдание кетіп тұр уже. Заранее. Сенің весіңде дейді, мен весімде емес. Мен 70-ке қуып келатым, 77-ге төгертсем. 70-ке келістік. Сен де 76-77-сің примерно. 70-ке қуасың. Так что сен олай қума, подписчиктеріңді алдама, оправдание іздеме. Гейлерге ұқсап, гейлердің киімін киіп, қыздардың киіп. Мынауың енді артық енді. Мынау үшін сұрауға болады.